Poštovani gledalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Otkos Novosadske televizije. Nastavljaju se tropski dani, danas je baš onako bilo 40 i nešto stepeni u zavisnosti na kom ste mestu bili. Danas je održan spit u Kaću, imao sam prilike da budem i zaista bilo je pretoplo, ali iskoristili smo priliku i snimili sve ono što smo mogli da snimimo, razgovarali sa ljudima i želimo da vam to prikažemo u nekim narednim emisijama, a danas krećemo upravo priču o onome što najviše sve nas boli jeste ova suša. Dr. Goran Bekavac, na samom početku vaš i moj sagovornik. Doktore Bekavac, dobar dan ili dobro večer, dobro mi došao, kako god da sve uradimo. Tropski, vreli dani. Imao sam prilike da obiđem kompletnu Vojvodinu, pa dole i ispod Save i Dunava. Zaista nešto. Kada kažu ljudi, poljoprivrednici, 2012. 7. 3. rat, bombardovanje kad je bilo sve, šta nam se ovo dešava sada? Da li je definitivno, kada kažemo, klimatske promjene su stigle i ovolike temperature danas? Šta možemo da kažemo kada je biljna vrsta u pitanju kukuruz? Eto, najprije od toga da krenem. Da, pa dešavanja u prirodi su cikličnog karaktera. Međutim, ovo što mi imamo ovih godina ili ovih dana su definitivno posljedice klimatskih promjena i bez obzira što smo mi možda i mislili da se to nas neće ticati mnogo, klimatske promjene su globalni problem i naravno da se nas tiču i tekako. Vidimo da smo dobili tropski talas koji stoji nad našim regionom već danima i stajaće i u narednih nekoliko dana. I kada pričamo o poljoprivredi, bez obzira koja je ratarska biljna vrsta u pitanju, svakako da će se ovaj vreo period i tekako odraziti na visinu prinosa. Kad pogledamo sad, ajde bokserski ću se izraziti onako bokserskim žargonom, kukuruz je preživeo mnoge udarce, i direkt, i aperkat, i kroš, i ovo. Da li je kukuruz u knockdownu ili knockoutu? Ovo je dobro pitanje i verujte, kada pričamo na ovu temu, prosto nije nam dobro. Naime, cijela ova godina je bila prilično nepovoljna za kukuruz. Na početku vegetacije mi smo se odvažili da kažemo da se plašimo da ova godina može da bude i teža nego prošla godina, jer smo imali u vidu samo rezerve zimske vlage koje su bile na istorijskom minimumu i to smo i rekli, ako se ne varam, u nekim od prethodnih emisija. Sjećamo se dobro da su ti vremenski, meteorološki događaji bili takvi da su prosto upućivali na jednu veoma tešku godinu. Imali smo i hladne i tople periode, neuobičajeno toplo vreme u junu mesecu, sjećamo se, i svi smo se plašili jula i početka avgusta i govorimo već... Upravo tako. Govorimo već godinama. Glavna determinanta za prinos kukuruza je negdje sredina jula, sredina avgusta. I evo vidimo da već danima imamo ekstremno visoke temperature koje prelaze 35 stepen. Sve preko 35 stepeni već pravi ozbiljne probleme normalnim fiziološkim procesima na kukuruzu. I kako će se ovo odraziti u krajnjem, po meni, veoma loše. U kojoj meri će sve to uticati, za sada je jako teško reći, zato što još uvijek imamo neke parcele, pogotovo koje su kasnije posejane, a pogotovo hibridima duže vegetacije koje ili sada ulaze u generativnu fazu ili su u generativnoj fazi. A da spomenemo, generativna faza jeste faza metličenja i svilanja, odnosno faza polinacije i svilanja, oplodnje i početka nalivanja zrna i to jeste onaj kritični period. Kukuruz ima dve faze koje su kritične po pitanju i temperature i potreba za vodom, a naravno ova faza u kojoj se kukuruz nalazi sada jeste ona kritična faza, znači nekih 7 dana pre cvetanja i 2 nedelje posle cvetanja su kritičan period. I ako već pričamo o tome, samo još jedan možda interesantan podatak, ali nas neće naravno utešiti. Naime, u našem agroekološkom rajonu kukuruzu je samo u toku jula mjeseca potrebno u proseku, govorimo za sve hibride, negdje od 130 do 140 mm padavina. Da li smo mi to imali? Da li su biljke imale na raspolaganju ovu količinu vode? Naravno da nisu i ako postavljamo sami sebi pitanje hoće li to se negativno odraziti na visinu prinosa, nažalost hoće. Ja ću ovdje da kažem Srđanu kolegi da nam pusti prilog o poljoprivredni proizvođači šta kažu, pa ćemo nastaviti razgovor baš na ovu temu, ali da čujemo njih kako oni vide stanje useva na terenu i kako je kod njih, sa kime smo svi razgovarali. Pogledajmo priču pa se vraćamo u studiju.
Tužna je slika naših polja. Suša je uzela danak. Bez dileme, ovo je za mnoga gazdinstva prava propast, jer uložili su sve, a od kukuruza, soje i ostalih kultura gotovo ništa. Uostalom, stali smo na jednoj njivi i pogledajte kako izgleda kukuruz u podne. Jednostavno dolazimo sada do one stalne priče o potrebi većeg ulaganja u navodnjavanje. Ali kad vidite ove žege, kad vidite Afriku u Srbiji, onda sumnjamo da bi pomoglo i to. Boli glava našeg seljaka, boli svaki deo tela. Ma ljudi su baš iscrpljeni i nisu zaslužili od Boga ovako nešto, jer seljak je bio i ostao najproduhovljeniji, najiskreniji. Bio je svima i mama i tata. A danas teško može da izdrži sve namete, ako država ne pomogne. Evo šta smo zabeležili u razgovoru sa nekim od naših poljoprivrednika dok smo krstarili Vojvodinom. Na polju trenutno je katastrofalna situacija. Znači, ono što se ne zaliva, mogu reći, nisam pesimista inače, ali mogu reći da skoro ništa neće biti, pogotovo soje. Suncokreta biće nešto, ali i ona sad pravi zrno, tako da i njoj fali ta kiša i u maju, i u junu, i u julu. Tako da kiše što smo dobili zadnjih 2 mjeseca, to su bile 3-4 litara po kvadratu i 4-5 puta, ali to je toliko malo da ni ne stiže do korijena biljke, nego jednostavno padne 3 litre pa ispari. Soja, ali nema mahune. Znači, to stablo i to lišće još pravi, i mi se čak čudimo odakle, ali pravi od te zimske vlage, ili zimsku vlagu smo imali. A kukuruz koji je rano posejao i koji je odabrao dobre sorte, deo se oplodio, ali mnoge se malo kasnije setve Zašto je zelen? Kukuruz ima veliko lišće, veliki jak koren pa se bori, ali džabe je zelen kad nema ploda. Ili ima klip? Kakav je klip? Loš. Znači, neki se, kažem, oplodio, ali neki se slabo oplodio i ono što se oplodio sad bez kiše ne može biti veliki prinos, može biti neki minimalan prinos. Gledam tu gustu setvu, previše gusta setva, a nema padavina. Je li to utiče na ovakav razvoj kod biljaka? Pa mi kukuruz lično sejemo na 23. Ono što se preporučuje na 19 da se seje, mi sejemo na 23. I mislim da i nemamo problem sa oplodnjom. Toliko, katastrofalna je situacija, ali imat ćemo neki minimalac. Kakva je ova godina je teško, ali uz saradnju sa Agronikšom, sa Đorđetom i sa Milošom da se pregurati. Što se tiče mojih useva, sade trenutno na ovoj suši dosta se dobro drže, tako da se nadam u nekoj kiši ako dođe da će biti ok. Biće podbačaj, ali neće biti baš toliki koliki se očekuje kao kod drugih proizvođača. Kad vidim druge terene, kuruzi su već izgorali, malte ne do presa. Moji se za sad drže dobro. Ova godina je prilično sušna, ali nadamo se nekom pokriću, makar za ove troškove koji su stvarno veliki. Možda i bude nešto zarade, ali uglavnom se oslanjamo na neke druge stvari. Pa jako malo je bilo kiše. U posljednjih nedelju dana nekih 15 litara je možda palo, pre toga nije bilo sigurno jedno mjesec dana ništa. Hvala Bogu, soja se drži još trenutno bolje od kukuruza. Jest habitusom ostalo malo manja, ali ima cvetova i mahuna i ako Bog da padne kiše, bit će sve u redu sa sojom. Kukuruz je negdje nažalost stvarno podgoreo i izostaje klip, ali to isto ima i dobri njiva, ima i slabih, tako da će u prosjeku opet biti dovoljno. Pa vidi, lepo je doći, ali još bi lepše bilo da su zelenije površine. Da nisu ovakve žalosne kakve su. Ja dolazim sa severa Subotice, kod nas je kukuruz izgoreo od 90% i jače. Tarupi se spremaju, velike tanjirače, to će sad za koji dan raditi sigurno, da se oslobode njive, da nema tu, neće to više ništa. To da Dunav se izlije ne može pomoći. Pa 2012, 2007, 2003, mi smo strašno imali suše i onda. 2012. od ništa do tone. Tako da baš katastrofa je. Stvarno, ovo je rano počelo jako i nema. Ja to volim da kažem blagi užas. Znači, kukuruz nam je
prilično loš. Mi soje tamo nemamo. Suncokret se još onako tu i tamo drži, ali kukuruzi su visine tako 1,20 m, 30 klip mali, zametnuo se, znači zrna imamo, sad treba nalivanje. Sad danas sam čuo od jednog prijatelja informaciju, oni imaju na svom imanju onu mini meteorološku stanicu i kaže da od početka godine do današnjeg dana imali smo svega 150 litara padavina. Znači to sve govori. Tako da ja kažem, onaj ko bude imao 3 tone kukuruza po hektaru, taj će biti sretan čovjek. Jako loša, a pošto nema kiše ni u najavi, mislim da će biti katastrofalno. Da, ne znam, soja ako bude 300-400 kila po jutru, kukuruza ako bude tona i po 2 maksimalno. Na nekim parcelama će biti neke parcele koje su bliže Dunavu, imamo mi tu Britaj, ali gde je slatinasto zemljište tu je i gde je teško zemljište, tu će stvarno biti jako loše. Ne, nisam. Ja sam po prirodi optimista, ali ovog puta mislim da sam realan. Da nisam ni pesimista, da sam realan. Ne vredi kukati, to je realnost. Od ovoga se ne može pobeći. Biće to i sljedećih godina, ali šta je tu je. Seljak je preživao i mnogo gore. Preživeće i ovo. Ta preživeće apokalipsu, jer ovo to jeste. Da ovako žeže nije bilo davno. Tako, dragi moji seljaci, zbićemo redove, svi u Srbiji. Nećemo se predati. Pomoći će tu i Srbija, jer zna kome pomaže, jer zna da pomoć će ići u prave ruke. Da ste mi živi i zdravi i ne dajte se, paorio moja. Doktore, videli smo jednu priču, nisam hteo one, ajde da kažem, ja delim na uspešne i neuspešne poljoprivredne proizvođače, da li on sitan ili ovo su svi koji imaju više hektara sa kojima sam razgovarao, i kukuruza, i soja, i suncokret i sve. Znači, kad oni ovako pričaju, kakva je situacija kod onih koji nisu mogli da ulože s obzirom na skup repromaterijal i izgled na parcelama danas nam pokazuje, evo ovu sliku upravo koju sam realno gledao da prikažem. Ima i dobrih njiva. Znači, 30% ima dobrih njiva u Srbiji, solidnih, neću da kažem dobrih solidnih njiva, gde sam obišao, zaista ima, ali ovo ostalo 30% je fele, što bi rekli, i 30% je gde može da tarupiraju, siguran sam i dalje. Tako je. Cela situacija je veoma zabrinjavajuća i naravno dobre su samo one parcele gde je bilo neke kiše. Kiša je bila lokalne prirode ove godine, prosto imali smo slučaj da između Rimskih Šančeva i Bačkog Jarka, otprilike na sredini, tu je bila granica vamo prema Šančevima, tu jeste bilo kiše, Bački Jarak nije dobio ni kap. Naprimjer, bilo je i takvih pojava. Ukoliko je primenjena iole kakva tehnologija proizvodnja, ukoliko je parcela, ajde da kažemo, neke srednje kategorije u smislu kvaliteta i ukoliko su ljudi imali malo sreće, taj kukuruz, što vi kažete, možda izgleda onako zadovoljavajuće. Nešto će dati. Da, ali ova godina je posebno opterećena činjenicom da su repromaterijali jako poskupeli i da je bilo mnogo proizvođača koji prosto nisu mogli da isfinansiraju, pogotovo ako govorimo o mineralnim đubrivima. Na takvim parcelama same slike pokazuju, ali dobro ste rekli, vi ste ovdje prikazali one krupne proizvođače, znači ljude koji su verovatno imali dovoljno sredstava da investiraju u proizvodnju. Ovi su svi uložili, sigurno sam, dobru agrotehniku. Tako je. Ja se plašim da dobar deo proizvođača je možda prosto nije imao dovoljno sredstava i razmišljao je, ajde, idemo na sreću, možda i neće biti tako loša godina, međutim, u takvim slučajima kada je ekstremno teška godina i kada još nismo uspeli da ispoštujemo one normalne tehnološke procese, ja se bojim da moramo računati sa ozbiljnim podbačajem u prinosu. Ovo što priča doktor Kurunci, generalno gledano,
mali, niski su kukuruzi ostali. Jeste, to je očekivana stvar. Naime, kada su ovako visoke temperature, kukuruz iz jedne u drugu fenofazu prelazi kada nakupi sumu efektivnih temperatura. S obzirom na visoke temperature, on je jako brzo nakupio sumu temperaturu za svaku sljedeću fazu i prosto ta biljka, te internodije nisu stigle dovoljno da se izduže. On je formirao praktično isti broj nodusa, ali internodije su ostale kraće i zato su biljke niže. A kada su biljke niže, manja je i fotosintetski aktivna površina, odnosno ta mala fabrika koja proizvodi taj prinos i naravno u takvim uslovima mora se računati sa padom prinosa. Koliki će on biti? Pa niko to ne zna, ali u ovom momentu je apsolutno ne treba ni prognozirati, ne treba ulaziti u to, ne treba se u takve diskusije. Ne treba se u zamku hvatati po tom pitanju. Gledam, imao sam prilike da gledam na terenu i da, što bi se reklo, otvorim klip i ono sve što ima. Ima, ali je krezubi, što bi se reklo. Krezubi, upravo... Onako lepo zeleni. Klip misliš da je to kad otvoriš krezubi. Tako je. Pa vidite, ekstremno visoke temperature utiču kako na polen, na životnu sposobnost polena, tako i na vijabilnost svile. Znači, svila koja bi trebala da bude životno sposobna da primi polen bar nekoliko dana, tu životnu sposobnost relativno brzo gubi u ovakvim ekstremnim vremenskim prilikama. Naravno, polenovo zrno kada izađe iz antere, ono na temperaturama preko 35 stepeni je možda životno sposobno svega 30 minuta. Svega 30. Upravo to. Na temperaturama preko 35 stepeni. Prema tome, ovo su bili ekstremno teški uslovi za proizvodnju kukuruza, za oplodnju i početak nalivanja zrna. Ali ako je sačuvana zelena površina i ako je oplodnja uspešna, kada bi sada te parcele dobile neku kišu, one bi naravno nastavili sa normalnim nalivanjem zrna. Ali ovo što smo vidjeli, ovo što ste prikazali, gde su biljke suve praktično, tu više... Što kažu Dunav da se iznije ne pomaže. Ne, tu više nema pomoći i taj prinos je potpuno izgubljen. Ako imate vi, evo, 2 gledalca možemo uključiti, ako ste zainteresovani, ako nas sada gledate na ovih plus 39, sad gledam u stvari plus 36 je i dalje, 2 gledalca možemo uključiti, ako ima interesanata, ako ne, nikom ništa. Doktore, znači li to kada smo pričali i kada smo se plašili da će upravo doći kraj juna i početkom jula i ceo jul, ipak ono što smo najavljivali kroz emisije, nažalost, evo, ostvarilo se. Nažalost, ostvarilo se. Međutim, moram da kažem i to da svi proizvođači koji su razmišljali da može ponovo da nam se desi jedna teška godina i koji su u setvi razmišljali o tome i koji su otprilike ispoštovali onu tehnologiju proizvodnje koju smo mi predlagali, a to je, molim vas ljudi, ajde da posejemo na jednu uobičajenu, jednu gustinu koja nam garantuje neku kakvu takvu sigurnost. Te biljke će svakako bolje proći. Ukoliko su ljudi se opredelili za one pune gustine, ukoliko su seli na 17 ili 19 centimetara, te biljke će naravno mnogo teže proći kroz celu ovu priču i ja se bojim da će na takvim parcelama biti zagarantovan pad prinosa. Pad prinosa ćemo evidentno imati na svim parcelama, apsolutno, ali će mnogo bolje proći oni koji su sejali nešto ređe, odnosno oni koji su sejali na praktično preporučenu gustinu, a to smo mnogo puta razgovarali i preporučivali i svi oni koji su ispoštovali tehnologiju proizvodnje kakvu smo mi predlagali sve ove godine, pa i ovog proleća, sigurno će bolje proći. Halo! Dobro večer. Dobro večer. Vaš gledalac iz okoline Leskovca. Iz Leskovca? Aj, taman da čujemo taj kraj, nismo imali prilike da, kakva je situacija? Pa nije loše, ja navodnjavam, slušam vaše gosta, pozdrav prvo svima, a postavio sam trakeon i sistemi za navodnjavanje. Pa me interesuje sad ovo što priča doktor, kad pada polen, da li sad utiče to, evo kod nas se kaže, ubija ga u perčinu, od metlicu. Sistem za zalivanje kap po kap imate, rekao ste, tako? Postavio sam kap po kap i navodnjavam iz reke i kukuruz je dobar. Ima po 2-3 klasa, to je 20, 31, čekaj koje beše. Na koju gustinu ste sejali? Halo? Da, čujemo se. A ne čujemo mi vas sada? Pa teo bi da pitam doktora, da li sad utiče ovo oplodnja?
Aha, kako utiče na oplodnje. Hvala što nas zovete i hvala na rabu. Kakva je situacija generalno u polju gde se ne zaliva? Pa trenutno nije lošo, a ako ne padne za nedelju dana, bit će kao ovo u Suboticu što prikazujete. Kao u Vojvodini ovdje, tako. Dobro, hvala vam zaista na javljanju i hvala na postavljenom pitanju. Hvala, ajde. Ja moram da kažem i to da je Vojvodina veoma loše prošla ove godine po pitanju padavina i da je mnogo bolji raspored padavina bio u centralnoj Srbiji. Naime, to pokazuju i slike sa terena i otprilike ljudi koji nas zovu i komuniciramo sa njima. Znači, ja sam u petak razgovarao, proizvođač iz Mrčajevaca je zvao, znači iz okoline Čačka, i on kaže da je njegov kukuruz 3,5 metra visine, seo je 640, seje ga svo ovo vreme od kad se pojavio i kaže za sada izgleda dobro. Znači, tamo gde je završena oplodnja, a trebalo bi da je završena oplodnja praktično na svim parcelama. Je li kod ovog u Leskovcu, gospodina? Ja ne znam, sa zalivanjem, ne znamo u kom stadijumu je, pa zato... Samo sekund, znači, ako je oplodnja završena, dobro je ako je kukuruz u fazi nalivanja zrna, to je, da tako kažemo, već taj usev je već prebrodio onu najkritičniju fazu. Zalivanje kap po kap je najbolje moguće tehnološko i tehničko rešenje zato što vi... Ko ima mogućnost. Tako je. Zato što vi, znači, kapajuće trake polažete u međuredne prostore između dva reda i svaki sljedeći tako napravite. Tu nema, znači, kvašenja biljaka, nema spiranja polena, nema stresa onog šoka kada, recimo, zalivate visokim sistemom, pa od gore, znači, temperatura ekstremno visoka, 35 i više stepeni, a vi polivate kukuruz hladnom vodom. U ovom slučaju to je isključeno. Biljka dobija vodu, znači natapa se samo zemljište i to je verovatno najbolja moguća stvar. Ali zamislite koliko proizvođača sada u našoj zemlji može da primeni kapajuće trake. To je zanemarivo. I to je sigurno neka površina koja može, ali njega zanima oko oplodnje i sve to sigurno. Ali što se tiče oplodnje, znači to zalivanje kapajućim trakama neće promeniti temperaturu u samom usevu, znači neće rashladiti biljke, ali će biljke ipak dobiti tu tako preko potrebnu količinu vode. Na ovaj način on neće poremetiti ništa, znači može samo dobro da bude. Ali ono što se dešava, ona suština, ono što je najkritičnija faza, jeste faza oplodnje i samog početka nalivanja zrna. Ja mislim da su svi hibridi ili preko 98% hibrida prošao tu fazu i sada je u fazi nalivanja. Ako ne bude padavina, nažalost, zabeležit ćemo pad prinosa. Halo? Halo? Halo. Dobro večer. Izvolite. Ja sam vaš prijatelj, saradnik, Vita Jančić Varnik. Pozdrav Vito. Želim da te pozdravim, vidim da je tema kukuruz. Ja sam taj jedan koji sejem isključivo NS hibride, ove godine NS 6030, 6102, 6043 i 6010. Ali mogu reći gde je u brdima da je skroz situacija loša, a gde je dole u ravnama, alujeve ravni, izlaten stajnjak, uzorano na vreme, adekvatno sve, zaštita primenjena, bačeno đubrivo, tu se drži ipak. Mada ima podgorelih dole pojedini počelo i tu, jer je mnogo visoka temperatura. Ali ipak ja sam zadovoljan, ipak trebalo bi nešto biti. Hvala vam, hvala što nas gledate i hvala još jednom svima toliko za ovo uključenje. Čuli smo, tamo u brdima malo je loše, ovamo gde ima i stajnjaka, gde ima sve, zaista drži se još onako, što bi se rekao. Tako je. Pa ovaj gospodin što je zvao iz Mrčajevaca, on je isto izvukao stajnjak, ali on je čovjek imao dovoljno para da uloži u proizvodnju. On je rekao da je i kompletna mineralna ishrana, sve ispoštovano i njegov kukuruz je 3,5 metra visine i izgleda za sada još uvijek jako dobro. I kod bite, ja mislim da će biti tako je, tehnologija proizvodnje nam je jako važna, ali isto tako važan i izbor hibrida, jer u celoj ovoj priči ukoliko hibrid nema zadovoljavajuću tolerantnost ili na ekstremno visoke temperature ili na nedostatak vode, to je već ozbiljan problem. Ono što moram da kažem da svi oni koji su se do sada javljali, koji su sejali naše hibride su za sada zadovoljni, iako je situacija na terenu jako teška. Gospodin iz Sivca, evo sad upravo piše, dovedi doktora Bekavca da vidi šta je kukuruz i suncokret uz pravu agrotehniku. Bićemo prilike, doći ćemo, vidjet ćemo. I još jedan koji ima moj broj telefona, kaže u suši se pojavila i maloj količini kukuruzna zlatica. Šta kažete to?
Vidite, kukuruznu zlaticu smo mi dobili tamo negdje početkom 90-ih. To je sa aerodroma došlo tu, ona je tu, pa tu i nema šta tu. Naravno, mi smo to na svu sreću rešili na najelegantniji mogući način, to je plodored. Sreća, pa imamo dobre naučne radnike, stručnjake koji prate to i koji su zaista izolovali sve kompletno. Jeste, pa vjerujte, bilo je tu koje kakvih ideja kako da se reše kukuruzna zlatica, međutim, ovo je najbolji i najefikasniji način. Plodored, apsolutno, i rešava sve. Da li si optimista, doktore? Bez obzira na sve što smo vidjeli. Ja sam uvek optimista, ali kao što je gospodin rekao, treba realno da sagledavamo situaciju. Mislim da je gospodin Malešev to rekao, da on ipak realno sagledava ovu situaciju. Realno sagledavanje znači da moramo biti svesni da ćemo zabeležiti pad prinosa, sigurno ne greškama u tehnologiji, nego prosto godina je toliko teška, toliko neuobičajena da će to svakako uticati na konačan rezultat, ali i svake ove godine i teške godine treba pouku i poruku izvući. Jeste, i pouku i poruku, i mislim da ćemo biti mudri na kraju ove sezone i otprilike identifikovati gde smo to pogrešili, šta smo eventualno mogli da ispravimo, ali molim vas još jednom da kažem, sigurno proizvođači nisu krivi što će doći do pada prinosa, prosto vremenske prilike nam nisu išle na ruku, ali tako je u celom regionu i mi, nažalost, delimo sudbinu celog regiona. Tačno. Doktore, puno hvala i kroz emisije ćemo gledati da uvek ukažemo i prikažemo šta treba da uradimo u narednom periodu da bi manje greške pravili kod proizvodnje. Hvala vam na pozivu. Doktor Goran Bekovac, vaš i moj sagovornik. A da vidimo kakva je situacija u segmentu isto poljoprivredne proizvodnje. Slučajno na gospodina Vladimira Vukičevića sam naišao i ispričao nam je priču kakva je situacija u okolini Sombora i bili smo na jednom Aldumašu i on će nam isto pričati, porodica Uglješ ponovila, kombajn se ponovila, to jest kupili su kombajn i častili su ljude povodom toga, ali iskoristili smo priliku da sa njima porazgovaramo na temu i stanja useva, ratarske proizvodnje, ali oni su i vrsni stočari, proizvođači mleka, a danas ko se bavi proizvodnjom mleka, skidam kapu, svaka čast, to je zaista proizvodnja koju treba poštovati. Gledamo te dve priče, a potom u studiju uzmite olovke u ruke, jer inženjer Milorad Kuzmanović će biti vaš i moj sagovornik ovde. Somborski kraj je pun salaša. Salaša koji žive i koji su danas ukras vojvođanskog i srpskog miljeja. I tako, dok smo radili posao na njivi pod šećernom repom, zvonki glas nas je pozvao da se ispričamo. Prijalo je. Prepoznao nas je mladi poljoprivrednik Vladimir Vukičević. Gleda on otkos i milo mu što će imati priliku da se i on slika, da kaže nešto. Na kraju da se malo i izvežba, jer za njega radi vreme, pa će ovakve susrete sa kamerom i mikrofonom imati malo češće. A sada evo razgovora sa Vladimirom Vukičevićem o stanju useva, ali i ostalim temama vezanim za poljoprivredu. Moje osnovno zanimanje je ratarstvo. Proizvodimo kukuruze, pšenicu, suncokret, repu i soju. Od pšenice loša, ali čini mi se da će to biti i najbolja kultura koja je ove godine, bar u našem ataru, donela neki rod. Pošto sve ostalo, što dalje vodi, sve je tužnije. Kukuruz dobio je nešto jako malo kiše, ali to je sve znatno, baš je loše za ovu godinu. Soja ekstremno je loša, redovi na 50 još nisu sastavljeni, što je u doba nezamislivo. Mislim da ova godina generalno neće biti za nas ratare nikako. Očekujemo tugu i jade, ne znamo šta ćemo, vidjet ćemo kako ćemo da se završi. Nadamo se nešto malo suncokretu, šećernoj repi, ako dobije nešto malo kiše tu u septembru, javljuju neke dalje dugoročne prognoze kišu, pa da malo popravi to koliko može, ostavit ćemo i odložit ćemo je vađenje tamo kraj novembra, ako se bude mogla. Nadamo se, si predao ili prodao pšenicu? Predao, za sad predao, čekamo cenu, nadamo se da ćemo je dočekati. Bolje prodati ili predati? Recite vi meni. Ja da znam, je bio bogataš. Ne znam, stvarno. Za sad sam je predao. Nadam se da će otići barem preko 40 dinara, barem,
Pa ovaj somborski atar je generalno ove godine loše prošao sa kišom. Ja sad Vi ste dali sve svojim njom? Sve, puno agrotehnika, od mešanog đubriva u jesen, u proleće, azotno, sve je odrađeno kako treba, ali sad je bez kiše dalje ništa. Fabrika pod otvorenim nebom? Tako je, nažalost, ali tako je. Borimo se kako znamo i umemo, damo sve od sebe pa se onda nadamo najboljim. Onako, preko interneta sam malo video o tome, baš sad kad ste naišli i probaću, evo baš na ovom delu, ovoj parceli ću i da primenim ovo, pa možete doći da pogledate neke rezultate. To je Stella Rossa Bor, jedan od boljih. Efekte, znači da vidimo, tako? Tako je. Prvi put ćeš da koristiš ovo? Prvi put. Nisam do sad, evo, možete zabeležiti stanje i ja ću isprskati pa ćemo da vidimo kako će da se to pokaže. Tako je. Šta ti je neki cilj, plan? Cilj i plan. U stvari ove godine nećemo ništa puno ulagati, uzimati neke mehanizacije. Pokušat ćemo da zatvorimo ovu godinu, da uđemo sljedeću godinu isto koliko toliko spremni, pa ćemo da vidimo za dalje. A Vladimir, kao dobar domaćin, gde će sa nama nego na svoj salaš, da pokaže tu lepotu salašarskog života u kojoj svega, i leba, i rane, i šta hoćete. Gde si video salaš, a da gazda ne iznese pred tebe kulena. Pa nema takvog salaša. Drugi put ćemo o ovome, na te nane, da zavirimo u svaki ćošak salaša Vukičevića. Da otkrijemo tu lepotu koja nas mami, koja nas zove, jer ruku na srce dosta nam ova gužva na asfaltu. A Vlada, nećete verovati, harmonikaš. To mu je hobi, pa sa svojom bandom svira na slavljima. Veseljak, brate. I onda, kada se sljedeći put sretnemo, na njegovom salašu igraće se somborsko kolo. Uvek je lepo otići u Kovilj, a mi to činimo ovaj put s razlogom. Naime, ugledna familija Uglješ pazarila je kombajn New Holland i želeli su tu sreću da podele sa svima nama. Normalno za ljude kojima je ovo veliki dan. Jer kako se neko raduje Mercedesu, tako se i Uglješi raduju onom od čega žive. Od mašine koja će im koristiti dugi niz godina. Red je da čujemo i domaćina o nabavci kombajna i o značaju mehanizacije, ali i o svemu vezanom za ovogodišnju proizvodnju. O tome Uglješ Miroslav kaže. Bez mašina, bez praćenja novih tehnologija, bez napredovanja, nema napretka u stvari bez tehnologije i mašina. Kombajn ste kupili? Jesmo, hvala Bogu. New Holland, TC 5.80, u skladu s našim mogućnostima i potrebama, trenutno koju količinu zemlje obrađujemo, sasvim zadovoljava, tako da odlučili smo se na njega. Imali smo i pre njega stari, isto New Holland, tako da tim koji dobija se ne menja i to je to. Ovo je prva sezona rada? Prva sezona rada, žito, ječam i pšenicu nam je odradio, perfektno, zadovoljni. Stigo na vreme? Jeste. Mnogi se žale na delove, sad je ovo sve, vi ste ga... Za sada nema ništa. Jednu sezonu je radio, sad ćemo vidjeti u soji i u kukuruzu, ali verujem da će to biti. Što se tiče mašine, bez problema, a što se tiče vremenskih uslova, suše i ostalog, to... Pa imamo šistorednu sejalicu, špartač, veliku prskalicu, 2-3 traktora, ozbiljna, novija, nova, plugove dobre. Znači sve što treba imati? Da. Fali nam još mašina za zelenu liniju, zbog stočarstva fali nam presa, godila bi veća kosačica, bolji silo kombajn, ali potom, polako. Konkurisali smo 2 puta za presu, oba puta smo prošli, ali nije bilo dovoljno sredstava, sad u koroni i sve. Prošli smo na pokrajinskom konkursu za grablje, to smo prošli. Uplatili smo, sad vidjet ćemo kad podnesemo zahtjev za povrat, kad će biti i kako. Izuzetno visoke temperature vladaju ovih dana, što je i bio povod da na temu stanja useva Miroslav kaže koju reč. Čudna. Teška što se tiče, ne znam kako da objasnim, psihe. Vidjet ćete šta će biti, pošto će biti seme, pošto će biti đubre, pošto će biti nafta.
onda smo navrat na nos kupovali, daj samo što više, što... I sad na kraju uložili, ali stvarno smo uložili, dali puno agrotehniku što smo mogli njivama i na kraju nas poklopila suša. Sad, da li ćemo se poklopiti, da li nećemo, vidjet ćemo. Na kraju kad uđu mašine u njivu, vidjet ćemo šta će biti. Šarena, u suštini loša, jako teška. Ima delova atara gde se usevi još drže, kad pogledaš, a ima delova atara Dunav da se izlije, neće pomoći ni kukuruzu, ni soji. Sve obuhvatnu sliku žetve pšenice na svom imanju i u Koviljskom ataru dao nam je naš sagovornik. Sa pšenicom loše, ali s obzirom kakva je godina bila i sve, hvala Bogu, dobro je. Sad se gombate oko cene? Ne može šta da se gombamo, čekamo da neko kaže zvanično kolika je cena, pa da znamo, ćemo je ostavljati na lager ili ćemo prodavati da vidimo šta će biti i kako će, ne znam. Prodati ili predati žito? Predali smo ga, za sada je predato, a o prodaji ćemo vidjeti. Po potrebi, ali 30. Jedan deo prodati, jedan deo lagerovati, ovo čekati. Prodajemo kad nam zatrebaju pare, nema tu šta, da isplatimo arendu, da kupimo repromaterijal, da jedan deo ostaje na lageru, pa kad nam zatreba... Koja bi cena bila koja bi zadovoljila vaše? Pa vidite, nikad cena ne može nadoknaditi količinu. Nikad cena ne može nadoknaditi količinu, ali pa ne znam, nisam nešto posebno računao, ali tu oko 40-42 dinara po meni, da bi nam ostala lepa zarada. Jer pitanje je šta će biti za sledeću proizvodnju, kako ćemo zasnovati, pošto će biti inputi, to je veliko pitanje. Da li će ih biti uopšte veštačkog đubriva, ostalog, nafte, ne znam, vidjet ćemo. Dragoslav i Miroslav Uglješ su pravi primer srpske porodice, koja zna šta radi i koja ima svoje ciljeve. A jedan od ciljeva je i stočarstvo. O tome Miroslav kaže. Isto je teško. Isto je. Stočarstvo to nema. To je i dobro jutro i laku noć u štali. Nemaš ti tu vremena ni za svečare, ni o godišnjem odmoru ne vredi. Može, kad se dobro organizujemo, pa da jedni odu malo na jezero, banju, more, jedni da ostanu kod kuće, ali generalno pa sad je nešto malo skočila cena premije i vidim da mlekare dižu cenu mleka. Nije loše u mlečnom govedarstvu. Ne kažem ja da je to sad idealno, ali u odnosu na pre 2-3 godine kako je bilo, ima nekog napretka. U tovnim junadima i sve bili su preko 3 evra, 3 evra i 10 centi. Sad su, čujem, pali dosta. Pali su ispod 3 evra. Šta se tu dešava? Je li to zakon ponude i potražnje ili ne znam, ali... Ima li para u junadi? Ima. Idemo na jeftiniju hranu, na jeftiniju proizvodnju. Znači što više silaže, kabaste hrane naše da proizvedemo, znači i kukuruzovine, i lucerke, i koncentrat naš da pravimo, da ne kupujemo i goveda su, uglavnom su bikovi od naših krava. Tako kad imaš matični zapad, mnogo je lakše nego da kupuješ telad. Šta je to što selo? Pa ne znam, ima svojih čari. Lepo je. Poljoprivreda? Dobro. Poljoprivreda, meni je 45 godina. Znam da su paori uvek kukali, uvek je bilo teško i sve, ali ima nešto. Kad odeš u proleće, kad pogledaš onu ravnicu, izgubi ti se pogled, nikad da se vrati. Brzo se vide u ratarstvu, u stočarstvu, vide se efekti tvog rada. Znači, zatvoriš brazdu, prihraniš je, poseješ je, u roku od 10 dana vidiš da je ta biljčica koju si posejao nikla, za par meseci je bereš, vidiš plodove svog rada. Tako da, lepo je. Kamo lepe sreće da je ovakvih porodica više, jer na selu se mora raditi. Nekad se dobije, nekad se izgubi, ali rad u kontinuitetu uvek se isplati. Uostalom, život kod familije Uglješ je na visokoj nozi. Kada sve osmotrite kako izgleda, jasno vam je da poljoprivreda je grana od koje se može dobro živeti. Da zaključimo, lepo je bilo na Aldumašu. Kod familije Uglješ. Poželeli smo im puno sreće u radu sa novim kombajnom i da se uvek gledamo kada ima razloga za to. Sve u svemu, ovo je primjer da na selu kada se radi uvek ima razloga da se slavi. Uglješi, svaka čast. Još jednom sve čestitke porodici Uglješ i da ih zaista kombajn služi, sve mehanizacije koje imaju, vidjeli ste i traktore John Deere i sve ostalo, kada mladi ljudi rade, onda
zaista ima čemu i da se nada, samo još Bog da nam pusti još malo kiše pa da se radujemo malo više. Ali šta je tu je. Milorad Kuzmanović, stručnjak iz oblasti poljoprivredne proizvodnje, dobro poznato lice. U ovih 10 minuta pričat ćemo baš na temu iskorištenja biostimulatora u povrtarskoj proizvodnji. Milorade, dobro mi došao pre svega. Hvala na pozivu. Da iskoristimo priliku da pitam kakva je situacija u povrtarskoj proizvodnji, da se ne vraćamo u ratarskoj, jer smo pričali sa doktorom Bekavcem po tom pitanju. Što se tiče povrtarske proizvodnje, kako u plastenicima, tako i na otvorenom polju, proizvodnja se također nalazi u veoma velikim problemima. Ove visoke temperature poremetile su osnovne biološke procese kod svih povrtarskih kultura. Danas, juče, a i sutra, ove temperature će se drastično odraziti pre svega na dalji proces proizvodnje, rasta i razvića povrtarskih kultura. Upravo danas, obilazeći određen broj povrtara, video sam da su se već pojavile ožegotine na listu, ali i ožegotine na plodovima. Šta to znači? To znači da takvi plodovi više nisu za upotrebu i za komercijalnu prodaju. Postavlja se pitanje šta će se desiti nakon današnjeg dana i temperature koja se najavljuje za sutra. Proizvodnja povrća u plastenicima nešto je bolje prošla, ali je prošla bolje samo kod onih proizvođača koji su stavili zaštitne mreže na plastenike. Znači osenčenost da je bilo? Osenčenost, tu nisam primetio pojavu ožegotina na listu. Ja moram istaći da preko 35 stepeni biljka je potpuno mrtva, nema nikakvih aktivnosti, proces fotosinteze se ne obavlja, nema cvetanja, nema i plodonošnja. U ovim uslovima, što se tiče prihrane i zalivanja, treba obavljati u kasnim ili večernjim časovima i dodavati biostimulatore kao jedino rešenje da biljka prevaziđe ovaj neverovatan stres, da počne da nastavlja proces fotosinteze i da jednostavno plodonosi. Svi poljoprivredni proizvođači koji imaju plodove sa ožegotinama, ja im preporučujem da te plodove odmah uklone, ali im preporučujem da izvrše tretman sa agrosteminom. Šta je agrostemin? Agrostemin nije ni aminokiselina, agrostemin nije ni biostimulator. Agrostemin je prirodni preparat koji je nastao kao rezultat višegodišnjeg ispitivanja doktorice Danice Gajić. To je preparat koji svojim jedinstvenim mehanizmom utiče na fiziološke procese i aktivira aktivnost biljke, to jest omogućuje biljci da se prilagodi na sve uslove stresa, znači abiotskog i biotskog. Ovdje se sad radi o biotskim stresovima, ali agrostemin će uspeti svojim jedinstvenim mehanizmom da prilagodi biljku da sama stvori imunitet kako na ove visoke temperature, on ima isti ovakav efekat i na niske temperature. Količine primjene agrostemina su jako male, 10 grama na 10 litara vode ili 300 grama po hektaru. Zato ja lično smatram da je u ovim ekstremnim uslovima agrostemin jedini preparat koji sada svim povrtarskim biljkama može pomoći da prevaziđu ove veoma kritične dane. Lepo si ispričao oko ovoga. 4 gledalca koji nas gledaju sada u ovom trenutku, znači podelit ćemo agrostemin, ili tako? Podatke vaše ostavit ćete u režiji kod kolege Srđana, on će zapisati vaš broj telefona, ime i prezime, odakle zovete, i onda će Milorad na vašu kućnu adresu dostaviti sa ovaj preparate, tako da ćete vidite broj telefona koji je ispisan na ekranu i zovite, znači 4 srećna dobitnika ćemo nagraditi u ovom trenutku. Kako se do sad pokazao agrostemin na svim tim ispitivanjima koje ste radili? Ispred sebe imaš i neke pokazatelje. Ja moram da istaknem da je agrostemin do sada primjenjen na oko 5 miliona hektara u svojoj istoriji. Međutim, u posljednjih 10 godina na tržištu su se pojavili falsifikati preparata agrostemin. 1995. godine osnovana je firma Agrostemin DOO koja jedina proizvodi agrostemin koji je regularan i u cilju zaštite agrostemina mi smo stavili potpis
doktorice Danice Gajić. Agrostemin je njeno naučno delo. Ja moram da istaknem da je u istoriji agrostemina urađen veoma veliki broj naučnih radova. Na temu agrostemina urađeno je preko 100 naučnih radova. Ovde ispred mene se nalaze neki naučni radovi najpoznatijih profesora koji su se bavili problematikom agrostemina. Profesorica Branka Lazić je baš po pitanju primjene agrostemina u povrtarskoj proizvodnji uradila nekoliko naučnih radova u kojim je detaljno opisala efekte primjene i ulogu agrostemina u povrtarskoj proizvodnji. Osnovni zaključci rada profesorice Branke Lazić su sljedeći. Agrostemin je jedini preparat koji povećava produkciju polena kod povrtarskih biljaka. Omogućuje brže klijanje polena kroz polenovu cev, omogućuje bolju oplodnju i bolje zametanje plodova. Upravo sada, kada su ove visoke temperature, agrostemin je jedino rešenje. Mi ne želimo da namećemo agrostemin, nego kažemo našim poljoprivrednim proizvođačima. Probajte i uverite se. Neverovatni su efekti agrostemina i u vinogradarstvu. A sad mi reci u kojim, znači u svim povrtarskim kulturama? U svim povrtarskim kulturama. Količine primjene agrostemina su veoma male. Da, ali da li se isto primjenjuju u svim povrtarskim kulturama ili... Pa, primenjuju se isto... Jer znam da si mnogo na terenu i znam da si mnogo ogleda postavio. Da, u svim povrtarskim kulturama su iste količine. 10 grama na 10 litara vode ili 300 grama po hektaru. Jedino kod vinove loze su nešto veće koncentracije, one iznose 450 grama ili 45 grama na 10 litara vode. Profesor akademik Lazar Avramov je punih 16 godina ispitivao uticaj agrostemina i neverovatni su rezultati. Agrostemin se primjenjuje 3 puta u vinogradarstvu. Pred cvetanje, posle cvetanja i upravo sada. Znači vinogradari koji nas gledaju? Vinogradari koji nas gledaju neka probaju. Šta to agrostemin radi? Agrostemin na ovim temperaturama. Agrostemin u pokožnici povećava sadržaj antocijana, što je veoma važno. Ali je jedini preparat koji ne remeti odnos kiseline i šećera i po tome je jedinstven u primjeni. Agrostemin povećava prirodnu otpornost biljke na biljne bolesti i štetočine. Moje iskustvo pokazuju da svi proizvođači koji su koristili i isprskali svoju vinovu lozu agrosteminom nisu imali pojavu botritisa. To je jedno od najvećih obolenja. Ali moram reći da nije bilo ni pojave pepelnice, što je neverovatno. I kaži mi gde može da se nabavi? Agrostemin se može i distribuira se u velikom broju poljoprivrednih apoteka širom Srbije. Ovo je druga godina kako ga mi distribuiramo po celoj Srbiji i može se lično obratiti preko interneta. I Facebook stranica postoji, Agrostemin, Milorad Kuzmanović, slobodno mogu da se obrate ljudi i da ove preparate koriste u svojim njivama i da ostvare u povrtarskoj proizvodnji one rezultate koje ste ispričali. Milorade Kuzmanoviću, hvala na gostovanju. Vidimo se nekom drugom prilikom sa novim preparatima. Rekao se da će biti registrovani i da ne zaboravim, najslađu lubenicu si proizveo. Jeste. Upravo zahvaljujući agrosteminu, a to je jedinstven efekat koji ima agrostemin, da čak do 2% povećava sadržaj šećera. U svim povrtarskim, ali i u svim voćarskim. Mi smo upravo u mom mestu u Platičevu proizveli lubenicu sa briksom od 16,5, što je neverovatno. Nadam se da ćete i vi biti zadovoljni i da ćete probati ovaj naš proizvod. Hoću da istaknem ovom prilikom da se ova lubenica prodaje u Kikindi i u Subotici i da imamo veoma dobre povratne informacije. Dobro tražena. Tražena. Milorade, još jednom hvala. Vidimo se nekom drugom prilikom i puno uspeha u poslu. Hvala i vama. Milorad Kuzmanović, vaš i moj sagovornik, a idemo da pogledamo jedan EPP blok, da vidimo šta to treba uraditi u šećernoj repi sada i što preporučuje Biogenezis, a Šovljanski su veliki proizvođači lubenice iz Kovilja, pa vidite šta oni time rade. Bili smo do butika lubenica u Kovilju, a potom u studiju magistar Đorđe Mišković iz kompanije Kite pričat ćemo o mehanizaciji.
Ovo je moj čuveni faktor 50, apatin u šećernoj repi. Pogledajte kako očajno izgleda šećerna repa. Danas je 20. juli. Do oktobra meseca da li ova repa će da preživi? Možda i hoće. Ali šta će se desiti? Ona je do sada već nešto nalila. Ona ima nekakav koren. Evo sad da pokažem. Prvo što će da uradi šećerna repa, ona će da odbaci deo listova, zato što će da povlači vlagu od samih listova, a posle toga će početi da se hrani i da koristi ono što je skladišteno u samom korenu. U ovom trenutku ono što vi treba da uradite je da povećate bar 2 ili 3 tretmana na 10 dana da odradite. Šta smo rekli? 2 litra ekstrasola, 200 ml organika, imamo ga u pakovanje od litarsko pakovanje, znači za 5 hektara. I sada više idemo sa 3 litra Genezis specijal. Znači na njemu piše preparat za izazivanje euforije biljaka ili green up. To znači preparat za održavanje lisne mase. Preparat za pokretanje fiziološke aktivnosti i preparat koji će da spreči da sama repa odbacuje svoje listove i da počinje da proces da završi vegetaciju. Zato jako je važno da pored suzbijanja cerkospore, ovdje i nema nešto cerkospore, ali vidim da zato ima gumozu, zato ima i evo vidite počele cele korene da se suše i to će u narednim godinama da bude jako veliki problem, a sve je to rezultat toga što ne suzbijamo insekte ili cikade koje prenose tu gumazu. Znači, naša preporuka u ovim vrućim uslovima, znači u ovim nenormalnim uslovima je da u toku noći 2 litra ekstrasola, 200 ml organika, 3 litra genezisa i idete da sa što više vode po hektar, 400-500 litara na hektar, to će biti dovoljno da zaustavite proces odbacivanja listova i proces, reverzibilni proces da repa umjesto da se hrani, da vrši fotosintezu, da koristi ono što je već skladišteno. A nema velike rezerve. Vidjeli ste koliko je mali koren, a danas je za 20. juni. Znači, ono što isto tako hoćemo da preporučimo svim našim proizvođačima i našim komitentima je da imamo flamingo, znači to je generik na rijas, 300 do 400 ml ide na hektar. Jedna od najkompleksnijih i najjeftinijih zaštita protiv cerkospore. Flamingo, naš organiko, ekstrasol, obavezno morate da držite mikrobiološku aktivnost u nivo korena. Sada kad je ovako vruće vreme dolazi do inaktivacije mikroorganizama. Znači jedan tretman u noći sa 400 litara vode imat će jako važan efekat za dalji razvoj šećerne repe. Ukoliko slušate preporuke šećerane, mi imamo generik na skore, to je skore more, pola litra na hektar, oni preporučuju, to je 125 grama aktivne supstance difenokonazol, trenutno na tržište, ovo je najjeftiniji preparat. Ukoliko slušate njihove preporuke koje za mene su nekompetentne i nekompletne, vi onda kupite si skore more. Preporučujemo da koristite naš flamingo, on ima u sebi aktivna supstanca propikonazol koja ima gasnu fazu koja je jako važna kod šećerne repe zbog velike količine listova koje se nalaze ovdje. Ovo je faktor 50 za nas. Ekstrasol je faktor 50 za šećernu repu. Koristite 2 litra ekstrasola,
200 ml organika i 2 do 3 litra Genezis specijal. To je faktor 50 za vašu šećernu repu. Za zaštitu od cerkospore rekli smo imamo naš Flamingo 300 do 400 ml na hektar, to je generik Narias, ima aktivnu supstancu propikonazol i da nas Bog vidi. Nebrojeno puta smo bili u Đurđevu. Učinili smo to i ovaj put, zahvaljujući familiji Šovljanski. Jer Đurđevo je prestonica lubenice, a Šovljanski su jedni od najpoznatijih proizvođača ovog povrća. Razgovora na temu lubenica sa Šovljanskim koliko hoćeš. A za ulaz za ovu priču, prvo pitanje o proizvodnji lubenice. Pa vidite, mi smo ove godine proizveli negde otprilike oko 2 hektara. I u Đurđevu je situacija sada takva da iz nekog vremena pre raspada bivše Jugoslavije, gde je, da ne kažem, svaka druga, treća kuća proizvodila lubenicu, ovde je knjiga spala na jedno nas 11-12 poslednjih Mohikanaca koji, eto, to još uvek proizvodimo. E sad, svi se mi tu, što se tiče površine pod lubenicama, vrtimo tako 2 hektara, hektar i po, 3 hektara, znači niko se tu nešto preterano ne ističe. Mnogi lubeničari nisu zadovoljni sa cenom lubenice. Kažu da je mogla biti veća, ali prezadovoljni su što imaju kvalitet koji je ove godine eksplodirao i gotovo da nema ni komad lubenice koja nije slatka, preslatka, a o ceni i plasmanu Šovljanski kaže. Sad smo ušli u jedan period sezone, u jedan zenit, gde je masovno pristigla jedna jako velika količina zrele lubenice na našem tržištu i samim time, znači, prodaja ide malo sporije iz razloga što su količine velike pristigle. E sada, to neće potrajati dugo, ali vrućine koje su zaista bile izuzetno velike, visoke temperature su prouzrokovale brže sazrevanje lubenica i to je prouzrokovalo sada to neko, da kažem, takozvano zagušenje na tržištu. Međutim, to će u narednih 10 dana proći, tako da će ući u neke redovne tokove. E sad, što se tiče cene, to je sve, kako bi vam rekao, diskutabilno. Mi proizvođači vrlo dobro znamo koliko nas lubenica košta i koliko je to uloženo truda i vremena i energije i svega i ljubavi u krajnjem slučaju u tu lubenicu, u tu proizvodnju, tako da ova cena koja je trenutno na snazi nas zaista ne zadovoljava, ali se, eto, nadamo da nekog još drastičnijeg pada neće biti u narednom periodu. Šovljanski nisu obični proizvođači lubenica. Oni rade sve vrste hibrida. Oni planiraju i preradu lubenice. Oni zapravo prate sve ono što je poznato u svetu. A kad je u pitanju prerada ovog proizvoda, na tu temu Aleksandar Šovljanski govori. To je sada sve samo u nekoj, što bi se reklo, više hobi varijanti. Što se tiče, ajde prvo da vam odgovorim na ponudu, pošto je naša kuća, naša porodica koja ima dugu tradiciju proizvodnje lubenica, se zadnjih 15-20 godina bazirala isključivo na prodaju krajnjem kupcu, znači na prodaju na malo. Mi želimo kroz razne hibride lubenica i lubenica sa žutim mesom i ovih standardnih sa crvenim mesom i znači i raznih vrsta dinja, mi želimo da budemo po nečemu prepoznatljivi. Tako da proizvodimo, kažem, razne hibride lubenica, a deo proizvedene količine probamo da napravimo, znači, slatko lubenica koje nam eto polazi od ruke, imaćete priliku uskoro to i da probate. Proizvodimo marmeladu od lubenica, čak smo probali i pržene semenke od lubenica koje su izuzetno bogate magnezijumom, znači štetne po zdravlje nisu, sigurno mogu biti samo korisne. Tako da ta neka nus proizvodnja je trenutno u nekoj hobi varijanti ili ti u nekom povoju, ali se nadamo da ćemo uspeti od toga napraviti neki brend u budućnosti. Zato smo to što jesmo.
što tražimo uvek više, da na površinu iznosimo samo prave vrednosti vezane za poljoprivredu, što obrađujemo teme kao ovu sa Šovljanskim u Đurđevu na jedan studiozan način i ono što nam je posebno drago, a to je da sve više ljudi nas zove da ih predstavimo u punom svetlu, jer poljoprivreda u Srbiji, koliko god da je teško, uvek će opstati zahvaljujući upravo ovakvim kakva je familija Šovljanski, zahvaljujući vrednim ljudima, ljudima koji imaju dušu i koji svakodnevno menjaju stvarnost u sopstvenu korist. Sad kad smo se osladili sa lubenicom, nastavljamo dalje priču, jer treba da obradimo zemljište dobro, a da bi obradili zemljište dobro moramo da koristimo mehanizaciju. A ko ima jedno od najbolje mehanizacije, ima kompanija Kite. A kada spomenemo kompaniju Kite, onda nam u goste, dugo nije bio, ali sada je stigao kao gost, izvršni direktor kompanije Kite d.o.o. Novi Sad, magistar Đorđe Mišković. Dobro večer, da mi došao. Dobro večer, Slaviša. Bolje vas našao i pozdrav svim gledalcima Otkosa. Na plus 40 smo bili zajedno danas. Na 17. po redu, čini mi se, SPIT, Smotra poljoprivrede, trgovine, industrije, kako je nazivaju, u organizaciji kluba 100P+. Kako ste se snašli? Pa evo da korigujemo tih 40 za koji stepen više, jer kad smo se vratili u Novi Sad, počeli stižu poruke i objave na društvenim mrežama sa mobilnim telefonima, pokazujući čak 44, 45. Ja sam otišao, pa zato kad je malo ranije. Oko 12. Dan je bio kako smo očekivali. Mi smo uvek zadovoljni posjetom jer nas prati grupa i sadašnjih, a uvek bude i potencijalnih kupaca i korisnika naših usluga. No, bez obzira na to, SPIT je u kalendaru naših marketinških aktivnosti i u našem medija planu, tako da John Deere i kompanija Kite su tradicionalni učesnici svih dosadašnjih manifestacija i jedan od oblika, kako mi to volimo da kažemo, poklanjanja kupcu i uvek bude pitanje šta se novo sprema, da li postoje sezonske akcije, šta spremamo za jesen i da se pripremamo zajednički kako da se izborimo s ovom sušom. I kad pominjamo sad sve to, izložili ste nekoliko eksponata je bilo tamo što su mogli da vide. To koristite priliku uvek da prikažete ono što ima ili što treba da naiđe? Pošto smo imali posebno žetvene dane i kombajne prezentovane u takozvanim kampovima, odlučili smo se ovoga puta da izložimo samo gamu traktora i konkretno su bili upiti za te mašine. A obzirom da je još uvek malo poremećena isporuka od strane svih dobavljača, pa i John Deere-a, svi kombajni koji su istovarani sa labudica, sa kamiona su direktno išli na njivu. Tako da na lageru možda imamo još jedan ili dva koji se spremaju za žetvu soje i sljedeća isporuka nam dolazi u jesen, tako da se nadamo da ćemo i sa kombajnima u toku drugog dela godine isto ovako imati priliku da se pokažemo na nekoj od manifestacija. Ali kad pogledamo i kad sam sve ovo oduzeo, sabrao, dodao ili sve, kad smo ono uradili, rekordna prodaja John Deere traktora. Sjetimo se početka godine. Krenuli smo na lovorikama prošle godine, dobrim cenama outputa iz poljoprivrede, žitarica i strahom koji se pojavio kod svih pa i kod poljoprivrednika šta sa gomilom dinara koje smo dobili iz naše proizvode, čak i delom ušteđevine, šta sa dobrim ponudama banaka, leasing kuća i krenula je kupovina. Rezultiralo je sa 109 prodatih traktora do 1. jula, do jučerašnjeg dana u pripremi za ovu emisiju. U pripremi za ovu emisiju 140 isporučenih i do kraja godine imamo još 70 poručenih, međutim, ajde da kažemo nešto i zakasni, tako da se iskreno nadamo da će to biti cifra od 200 prodatih traktora, što niko do sada... Jeste li kad prodali više? Ne samo mi, nego niko do sada, nijedan diler John Deere-a na ovom području to nije uradio. Opet da kažemo, gledajmo uslove, gledamo paradokse, rast cena, rast tražnje. Verovatno će sve to malo amortizovati, usporiti suša i niže cene, odnosno kolebanje cena neko vreme. Zatim idemo, verovatno, odnos ponude i tražnje će rezultirati većim cenama ili će se manje nuditi robe, ali nažalost desila se i ukrajinska kriza koja je energetska kriza u osnovi kad se priča o našoj industriji
i John Deere je imao preko 20% poskupljenja od početka godine, uglavnom vezano za poskupljenje energenata. Kako će se odraziti ili kako se odrazilo sve ove 2 godine, 3, kako se odrazilo na tržište generalno mehanizacije? Dugo si u tome, zato to i pitam. Potresi na tržištu su bili vidni. Teško je bilo predvideti i teško je bilo reći da sve kompanije imaju plan B, da amortizuju dešavanja. Prvo je bio problem cene čelika koja je porasla, bila na oko $1.500, posle je to palo i sada ide dole. Zatim smo imali problem i još uvek postoji problem sa mikročipovima i komponentama za uređaje u sferu informatičke opreme na mašinama. Tu je redovna inflacija u svim zemljama, pa i na zapadu, dakle mi uvozimo mašine i tu je poskupljenje živog rada, kvalifikovanog živog rada. Opet kažem, tokom protekle 2 godine to su sve bilo postepeno poskupljenje. Međutim, ova zadnja, da kažemo, kriza u prvoj polovini ove godine kroz poskupljenje energenata 20% poskupila samo za prvih 6 mjeseci sve John Deere mašine. A kad gledamo sad sa rokovima isporuke, svi se žale, malo pre ste spomenuli to, jer tu postoji još nešto da može da se zakasni nešto tako ili malo? Ima li tu nekih oscilacija, pomeranja? Ovdje je sada bitna i strategija i taktika. Strategija je da uvek imamo dovoljno mašina na lageru, a taktika je da se poručuje onoliko koliko uspeva fabrika da proizvede i da se ne stvara lager kod dilera. Znači, i kada bi naišao talas recesije koji se sigurno očekuje u narednim godinama, fabrika ne smije da prestane da radi zato što diler ima veliki lager. Znači, mi na bazi 2-godišnjeg proseka poručujemo i zahvaljujući našoj garanciji od OTP banke koju dajemo dobavljaču, mi nemamo problem u limitu i u vrednosti poručivanja. Zbog svih ovih razloga i nešto manje proizvodnje, naravno i transport je problem, malo se kasni. To naši ljudi razumeju i ništa ne smijemo da obećamo da će biti u taj moment i da će doći u zadnji moment. Znači, veoma smo oprezni, no uprkos tome, to nikada do sada nije bio kamen spoticanja da ljudi ne kupe mašinu. Bitno je da se zna šta se kupuje, za koju svrhu, da postoje originalni rezervni delovi, adekvatan i odgovoran servis. Upravo to sam htio da pitam, znači tu ste po tom pitanju, znači uvek izlazite u susret. Kakva je tu situacija, taj prateći servis, sve to što se dešava i ima li tu kakvih problema s obzirom na sve ovo što prati celokupnu svetsku situaciju? Za sada mi uspevamo da pokrijemo sve troškove poslovanja i primanje za 86 zaposlenih, od čega je preko 60 u delu mehanizacije, a ostalo je administracija i sektor agronomije, koji je također jako bitan. Možemo posle reći malo nešto i o preciznoj poljoprivredi gdje se 2 sektora prelamaju. U delu servisa imamo 22 mobilne ekipe, 22 servisera plus 6 inženjera koji također izlaze na teren po potrebi. Imamo centralu na Čenaju kod Novog Sada nedavno otvoreno, gdje se rješavaju uglavnom, da kažemo, neki teži zahvati, dok većinu zahvata redovnog servisa i remonta radimo u centrima Bačka Palanka i Sremska Mitrovica. Naravno, dominantno je redovan servis, ulje, filteri, podešavanje softvera u dvorištu kupca, ali pošto prelazimo putem JD Linka, putem Operation Centra platforme na proaktiv servis, svi novi traktori i ljudi koji žele da pređu u, da kažemo, novu generaciju korišćenja mašina i rukovanja mašinama, potpisuju ugovor sa nama da prilikom aktiviranja aplikacije JD Link, John Deere Link i konekcije na Operation Centar, mi na našim monitorima vidimo šta njihov traktor radi, koliko goriva troši i pojavljaju se takozvani kodovi grešaka. U slučaju čak kod greške je i minimalan nivo goriva u traktoru. I to sistem definiše kao grešku i vraća. To vam javi odmah. Također. Onda možete zamisliti za druge vrste grešaka gdje su softverski problemi rešivi na daljinu. Znači, traktor se parkira, daju se određeni nalozi rukovodcu i sve se završi iz naše centrale.
do neke intervencije gde sistem odmah kaže koji je deo stradao, koji deo serviser treba da ponese i ekipa startuje i sve se to u kratkom roku rešava. Pametna poljoprivreda. Nećemo reći da je ovo dominantno, ali to je putokaz gde će sigurno poljoprivreda ići i zato se mi radujemo mladim poljoprivrednicima, momcima i devojkama. Koji sa ovim sve rade. Koji to na mobilnom telefonu, na personalnom računaru, putem raznih aplikacija internetu prvo poznaju i brzo prolaze, a zatim se lako sprijatelje s našim aplikacijama. Đorđe, gde sad kad gledamo kompanija Kite, imate i John Deere, a imate i ove druge linije. Gde ste tu sa ovim drugim linijama koje prodajete, druge marke i to što ima? Preko 80% našeg prometa je vezano za brand John Deere. Prošle godine nije tajna, promet u mehanizaciji je prešao 30 miliona, u agronomiji je prešao 10 miliona eura. Onih ostalih 20% u delu mehanizacije su JCB ili ICB, kako naši korisnici zovu, teleskopski manipulatori i drugi utovarivači. Zatim tu je gama priključnih mašina brenda Kuhn, tu su prikolice Joskin, niz drugih manjih brendova, da ne pominjem sada sve, na našem web sajtu, na našim internet stranicama se može naći, ali šta bih htio još da dodam, u cilju diversifikacije programa i upravljanja rizikom, mi smo pre nekoliko godina intenzivirali program šumskih traktora, LKT, slovački brend. Kako se pokazao? Koji se radi u produkciji sa JCB-em i kako se pokazalo, zvaćemo vas, ako nadamo se korona dozvoli u septembru ili oktobru. Imaćete promociju neko? Radit ćemo prezentaciju na Drini u delu Tare i pozvat ćemo i vašu ekipu da izveštava sa lica mesta gdje ćemo uz traktore i skidere predstaviti i nekoliko vrsta mobilnih žičara za izvlačenje trupaca iz šuma i malo da apelujemo i na zakonodavca. To je neka nova linija? Nova linija dobijena putem asistencije iz konzularnog dela, komercijalnog dela Češke ambasade. Gospodin Vladimir Vanja nam je pomogao u tome i to je jedno naše novo zastupstvo koje ćemo prezentirati na Tari. Neko drugom pitanju ćemo potom raditi. Sad ovaj deo proizvodnog drugog dela, sad kada ste povezali mehanizaciju i ovaj deo proizvodnje druge što imate, što prate agronomije, šta se tu dešava? Pokušavamo da model iz Mađarske preselimo u Srbiju. Znači, tamo je dominantna aktivnost agronomije, a minorna mehanizacije. Sve kreće od onog dela snabdevanja tržišta semenom, mineralnim hranivima i sredstvima za zaštitu bilja, pa do ovog projekta predsjedne poljoprivrede gde od analize zemljišta, kreiranja tehnoloških karti, korišćenja sopstvenih usluga, monitoringa useva, također korišćenja usluga kompanija sa strane, dolazimo do toga da kontrolom troškova i primjenom tehnoloških metoda koje Kite deo preporučuje, dođemo do optimalnog prinosa. Nikada nećemo reći maksimalnog, ali kada ukrstimo troškove i cost-benefit analizu, poljoprivrednik treba biti zadovoljan. To nije kraj. Kruna za nas je da ponudimo poljoprivredniku otkup merkantile, znači robe koju proizvede, i da to bude deo ili rate za leasing ili kredit za prodatu mašinu. U sve to prati nas OTP banka i OTP leasing i mi u dvorište dolazimo sa solucijom. I verujte mi, koncentrični krugovi se šire i mi se nadamo, za prvih 5 godina smo ovdje, ali za sljedećih 5 godina su veoma ambiciozni ciljevi postavljeni. Dobar je eho. Ja osluškujem i znam da je dobar eho. Siguran sam i na terenu, razgovaram sa mnogim ljudima. Kako dolazite do sakupljanja tih podataka, analize, s obzirom da je vrlo teško sad doći do toga? Pa vidite, podijelio bih na 2 izvora, međunarodne izvore i domaće izvore. Što se tiče međunarodnih izvora, uglavnom su podaci iz baza podataka Rolling 12, postoji takozvani Systematics i postoje neke interne baze podataka u okviru John Deere-a, gde se vidi koliko se robe iz Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država izvozi u druge države. Mi sebe pronađemo, znači realno da imamo gde smo u odnosu na drugi. Po pitanju domaće baze podataka, to je evidencija... Teško je doći, veruj mi. Evidencija uprave, odnosno uprave carina. Upravo carina, da. I Kite deo je članica udruženja, poslovnog udruženja uvoznika poljoprivredne organizacije Srbije.
Tu kvartalno dobijamo podatke i kako mi to kažemo u sirovom stanju sa tarifnim brojevima i svim elementima jedinstvene carinske isprave, dok je ona druga uređena evidencija kroz grafikone i tabele, ono što kasnije prezentiramo na raznim mjestima kao što je ovo ili u medijima. I u svemu tome bitno je analizirati relevantne podatke i tu sad malo stajemo zato što obrada podataka i pozivanje na autentičan izvor je problem u našoj zemlji. Nažalost. I kad se preuzima vest iz jednog izvora u drugi, treći, uvijek neko sebi da slobodu da na bazi nekog zaključka koriguje te cifre ili zaokruži i da paušalni iznos i onda dođemo do onoga da od drveća ne vidimo šumu. Znači, izgubi se cilj i poruka tog teksta i analize tabele ili vremenske serije. Nažalost, tako se dešava. Gde je ta lestvica kompanije Kite, gde ste i vi tu jedan od učesnika koju ste podigli kad su planovi u pitanju? Mi se trudimo da budemo među prva 3 dobavljača, teško reći u svim robama, ali pozicija tržišnog lidera je skupa i treba istrajati. Treba biti prisutan i u dvorištu kupca i na njivi i u medijima i na sajmu i na spitu od kog smo počeli ovaj razgovor. I za to su potrebni osim kapitala kvalitetni ljudi. Jel imate takav tim? Za sada tim je izuzetan, formiran i ja samo mogu da kažem reči pohvale. Također imamo sporazume sa fakultetima u Novom Sadu i u Zemunu, gdje smo i donatori laboratorije za preciznu poljoprivredu. Također smo sarađivali sa organima u državi koji su nam, zahvaljujući propisima Moja prva i programu Moja prva plata ili šansa, kako se zvao, zapošljavali i dalje ćemo zapošljavati ljude na taj probni rad i na primjer od 9 kandidata, 6 je prošle godine ostalo. Kako se pokažu, tako i budu. Tako je, ali će sve to diktirati razvoj tržišta i potreba. Jer ako pogledamo procene sa međunarodnih tržišta, u naredne 2 godine ipak treba malo više kontrolisati troškovi i sačekati da taj talas cikličnog kretanja prođe i da se uhvatimo ponovo posla, većih ulaganja, naravno i veće kontrole rizika. Imate dobre planove i želim da zaista uspete u tome i puno uspeha vama lično u daljem životu i radu i na poslovnom planu. Hvala Slaviše i vama i emisiji Otkos. Puno hvala na gostovanju. Hvala i pozdrav našim gledalcima. Magistar Đorđe Mišković, izvršni direktor kompanije Kite, vaš i moj sagovornik, a idemo da pogledamo jedan projekat gde su iz Mađarske, to jest mađarske kolege, novinari pokrenuli da odaberu 4 najbolja imanja u Vojvodini. Imali smo priliku da budemo kod 2 ova imanja. Jedna je porodica Biro, druga je porodica Đuričko. I pogledat ćete tu priču, a potom za sam kraj kolega Živan Lazić, novinar, bit će vaš i moj sagovornik ovde u studiju. Neka se neko setio da proglasi najbolja imanja u Vojvodini. Setio se Matro i Zoltan, vlasnik Agrotrend grupacije iz Mađarske. Bez sumnje ideja vredna pažnje i naše posvećenosti istom. Dakle, stojimo kao podupirač i želimo da ovu priču slikom i rečju još više osmotrimo i prenesemo informaciju u svojoj punoći. Ako vam kažemo da je u 2 dana boravka u Srbiji ekipa i stručni tim Agrotrenda obišli familiju Holo u Doroslovu, porodicu Mikloš u Čantaviru, pa onda porodično gazdinstvo Đuričkov u Debeljači i na kraju boravka porodično gazdinstvo Biro u Jermenovcima. A mi njih sve znamo. Jasno nam je da su bili na pravim adresama, da je to prototip i ciljna tačka svima da stignu do neslućenih visina u proizvodnjama kojim se bave, kao što su to uradili već spomenuta domaćinstva. Sad, evo razgovora sa vlasnikom Agrotrend grupacije iz Mađarske, Matro i Zoltanom. 6 godina je kad su oni izmislili da izaberu najlepšu imanju u Mađarskoj. Pre 3 godine su oni izmislili da će ne samo unutar Mađarske, nego van mađarske granice isto će tražiti najlepše i najbolje imanje. Našli su Agrotech DOA u Vojvodini
I sa njihovom pomoćom su izabrali 4 imanja što je žiri obišao sad. Imali smo 2 lepih dana. Primetili smo i, to je stav i žirija, da su vidjeli baš obiteljskih porodičnih imanja. Prvi su bavili sa stokom, a drugi 2 su bili ratari. Njima je jako interesantno kako može bez subvencije da funkcioniše uopšte poljoprivreda. U Mađarskoj uglavnom subvencije pokreću bilo koje investicije. Znači, suština je da oni vidu da u Srbiji nema toliko subvencije, pa moraju poljoprivrednici da budu mnogo efikasniji i to se i vidi na rezultatima. Jako im je interesantno da navodnjavanje na višem nivou ovde u Vojvodini nego čak u Mađarskoj. Jako mnogo kanala ima odakle mogu da navodnjavaju. Znači, oni vidjeli su kod proizvođača šerge repe da su našli tu rupu gde mogu da budu efikasniji od ostalog, znači sa nekom tehnologijom koji je mnogo efikasnije nego ostali koji su istim poslom bave. Znači, najvjerojatno smo izabrali 4 najlepših imanja što smo mogli, ali svugde se vidi precizna poljoprivreda. Znači, već su počeli da se bavu sa preciznom poljoprivredom. Imali smo lepo veče u Zrenjaninu, lepših 2 dana nisu mogli zamisliti nego što su prošli. S kakvim utiscima se vraćate u Mađarskoj? Ez a támogatások hiánya, ez a... Znači, jako je interesantno da ovdje bez subvencije kako lepo funkcionišu ljudi. Znači, trebalo bi oni da dođu tu pa da vidu kako mogu da funkcionišu bez velikih subvencije i baš sa lepim rezultatima. I jako im je bio interesantno da preko više generacije se ovdje već razvilo te imanje. Znači, bukvalno porodične gazdinstva već nisu početi sad, nego decenijama bave se s takvim poslom. Znači, jako je bitno njima, jer u Mađarskoj ne postoji 5. 6. generacija. Znači, oni mogu da vidu kako će napredovati Mađarska ako ide s tim tragom što smo ovdje vidjeli. Koji im je naredni korak, šta vam je plan u budućnosti Agrotrenda? Mjeru se žive imaju zadatak još u Mađarskoj 4 imanje treba da pregledaju. U septembru će biti gale večere gdje će pozivati ove imanja. Szeretettel látjuk vendégül. Đuričkovi su povrtari iz Debeljače, i to vrsni povrtari, najveći, i zavređuju pažnju da kažu nešto tim povodom što su ušli u uži izbor najboljih poljoprivrednih imanja u Vojvodini po izboru Agrotrend grupacije iz Mađarske. Evo šta nam je tim povodom rekao naš domaćin Pera Đuričkov. Naravno da to čovjeku imponuje, ali tako da ja mislim da je to naša porodica zaslužila. Tokom godina smo se trudili da odradimo, da dignemo ovo gazdinstvo na neki viši nivo, viši stepen. Tako da dobar kvalitet i kvantitet, ono što smo mi postigli, to se malo dalje čulo. Tako da ja mislim da je to iz opravdanih razloga. Nećemo da se falimo, ali mislim da je to tako u redu. Pa naravno, to će biti još jedan podstrek da moralno da me digne, znači da još napravimo, da možemo još, da nekako da me digne, da možemo još neke letvice da povećamo i da budemo samouvereni uz našu proizvodnju, da smo na pravom putu. Naravno da znači, kako da ne znači. Znači, mi sarađujemo, kažem, ja sam u regionu sa dosta država okolo smo radili, svi znaju već za nas, mislim ne svi, normalno, s kojima smo sarađivali, jako imamo dobru saradnju, spoljno-trgovinsku saradnju, tako da malo je sad to prikočilo kad je sada ovih problemi, ali nadamo se da će to da se reši. Ali naravno da znači, što je veće, što nas više ljudi znaju, poznanstvo veće, mi možemo automatski da povećavamo proizvodnju, veća je prodaja. Da, kvalitet naravno, kvalitet samo da se popravlja i da se radi na kvalitetu i na kvantitetu i kompletnoj logistici transporta, sve smo zatvorili ceo krug, tako da ako to čovjek neko postigne, znači onda da zna na pravom putu i samo napred. U sklopu projekta u Jermenovcima obišli su i vredne domaćine iz ovog mesta, porodicu Biro. A mladi Biro Čaba, ratar je i nema taj šta ne zna u ovom poslu. I njegova reč je vredna da se čuje. Mi smo svesni toga da mi radimo zemlju 4. 5. klase. I mi smo svesni toga da u Mađarskoj pogotovo ima mnogo naprednih gazdinstva od naših. Ali mi hoćemo da pokažemo njima da se borimo tu u toj lošoj zemlji, ne dajemo se
i da opstajemo zahvaljujući novoj tehnologiji, zahvaljujući tom navodnjavanju i čast nam je da ugostimo takav tim ljudi jer naše selo malo ko od njih zna da uopšte postoji, da uopšte ljudi znaju i mađarski da pričaju i čast nam je da ih ugostimo i da čuju za nas, vide za nas, pa da im poslužimo kao primjer koji u Budimpešti, oko Budimpešte gube nadu zbog sve ove situacije, da mi nismo izgubili nadu, a i daleko smo od sveta, lošu zemlju radimo i nismo izgubili nadu, nego borimo se pa da im budemo primjer da ni oni ne gube nadu, nego glavu gore i samo rad. I jeste, ponosan sam, naša cela porodica se bavi poljoprivredom, tako da ponosan sam što smo mi jedan od tih odabranih. U odabiru gazdinstava na teritoriji naše zemlje, tačnije u Vojvodini, učestvovali su predstavnici kompanije Agroteh iz Trešnjevca. A ta činjenica da je neko kao Imre Bata preuzeo obavezu od Agrotrenda zavređuje našu pažnju i sve čestitke, jer sve to je dobro i treba nazvati pravim rečima kao što mi to sada činimo. O tome Imre Bata kaže. Imali smo zadatak da izaberemo 4 imanje farme i tako smo odredili da to ne bude baš u Bačkoj, baš u Banatu i da ne bude iz istog segmenta. Znači, izabrali smo stočare i ratare. Na kraju krajeva vidjeli smo prvi dan jednu farmu krave koji je na visokom nivou kod Balaše, pa smo otišli kod Holoa koji opet na svetskom nivou ima farme. Danas ujutro smo obišli Peca Đuričkova koji radi na velikoj površini šargorepu, ostalo povrće. Završenu posetu kod Čabe Birova koji je isključivo ratar, na 700 hektara radi na relativnom lošim okolnostima, znači ovdje je 4. klasa zemlje, a jako precizno i lepe rezultate postiže. Ja sam probao da izaberem takve gazdinstva gdje nećemo se stiditi, koji gazdinstva su pandam, kako ste vi rekli, europskim ili mađarskim gazdinstvama, a kako smo obišli, sad sam čak i ponosan na njih. Kada neko uradi ovako nešto, taj ima široki zahvat u pravom smislu reči. Ne misli samo na sebe, misli na širu društvenu zajednicu, jer proglasiti najbolje imanje je počast prvo onom ko dobije to priznanje, a onda i onom koga da. Imre Bata je dodirnuo plavetnilo neba sa svojom familijom i tu radost i sreću želi da deli sa drugima. I takve sreća prati, Bog čuva. Jer danas, kad imaš situaciju vrlo tešku i kad mnogi misle samo o sebi, Imre Bata je okrenuo volan za 160 stepeni i ušao u pravu ulicu. A mi ćemo za njima, jer oni su i do sada, ali i sa ovom akcijom, pokazali da su prava familija za respekt u celoj Srbiji. Još jednom svaka čast. U samoj završnici, kao šlag na tortu, stavit ćemo komentar i razgovor sa kolegom Živanom Lazićem, ekonomskim novinarem, čovekom koji se time bavi. Živane, dobro mi došao pre svega i da iskoristimo priliku odmah iz prve da te pitam, dignuta je rampa za izvoz pšenice iz države Srbije. Kako to komentarišeš? Dobro te našao, u gradu dolazimo u ovu emisiju, pa svi komentarišemo, to je, trendovi su takvi, bila je istorijski maksimum što se tiče cene pšenice i tako dalje, bile preko 400 evra po toni, što je izuzetno visoka cena, 430 evra. Sad kretala se od 400 do 430 evra i to je bila prilika vrlo lepo zaraditi, ogromne količine za naše prilike. I sad sam, međutim, vlada je se tu dvoumila, igrala neku svoju igru i negde prvo je, i praktično je to zabranilo uvoz. Samo određeni kontingent je povremeno dopuštala izvoz pšenice, bez obzira što smo mi u svakom trenutku još od prošle godine imali vrlo velike viškove. To je u jednom trenutku to bilo preko milion, pa je nešto prodato. Recimo sada još uvijek imamo negde oko 600.000, 550-600.000 tona pšenice ranjskog roda i viška i to ne računajući ono što ima u robnim rezervama od prošle godine.
Robne rezerve su državno vlasništvo i tako da države raspolaže. Znači, kod proizvođača je to bilo ili kod trgovaca. I to je bila prilika da se lepo zaradi, da se organizuje to. Sad je to ostalo višak, sudarili se sa onim što je došlo do ove sezone. Tim je gore što nema prevelike u ovoj situaciji, mi vrlo ograničeno možemo da imamo preko Crnog mora i tako dalje. Da, sad je Ukrajina, Rusija ovo. Sad je bolje, ali samo 2 kompanije rade izvoz preko Dunava, sad na Crno more. Oni imaju ograničene kapacitete i nisu samo od nas i nisu samo agrarnu robu, nego i druge stvari i tako dalje. Tako da je to jako otežano, upućeni smo na neke druge relacije, to i poskupljuje i otežava promet, ograničava neke kupce koji su potencijalno veoma atraktivni, sada su nam daleki zbog tehnike prevoza. I u takvoj situaciji vlada se vodila jednu potpuno nepotrebnu politiku da ograničava izvoz i posle zabranjuje izvoz. To je onako time praktično što je oštetila seljake, koliko je ta šteta teško reći, cijela pšenica još jedno vreme padati zbog velike pojava. Ja mislim, procenim da će to biti negde minimalno 80 evra po toni, što je za nas velika, eto, kod tih 600.000 tona, recimo, to je ozbiljan novac za... Dobra para, što bi se rekao. Kako gledaš na ovo? Ne samo to, nego seljak je počeo mora da se zadužuje da bi isplatio obaveze, ušao neku nelikvidnost, pored toliko dobar kvalitetne robe koje se lako može za skupe pare prodati. Kako gledaš na ovo sad sa Egiptom? Hoće li ovo uspeti? Pa Egipat je najveći skupac, on kupuje 12,5 miliona tona pšenice godišnje, najveći kupac, mi smo sitan i trgovac za njih. Dobro, ali možemo da nešto... Milion tona možemo. Ali treba da postignemo taj kvalitet pšenice koji on kupuje, koji dobije, koji on traži. Pa mi moramo da poradimo na kvalitetu pšenice i to bi država trebala možda malo da mogla iz ove zarade da stimuliše pretovarna mesta, tu selekciju pšenice da pravi u skladištima i tako dalje. Ona to ne radi, zbog toga se kod nas meši pšenice svih kvaliteta, a onda je kupac plaće kao onu najslabijeg kvaliteta i tako dalje. I to je, država mu je mogla mnogo pametnije ovo da iskoriste, uradila je jedan vrlo očajno pogrešan i loš potez. I sad mi reci, molim te, niko nije pričao oko ovog farmera iz Holandije, time ćemo zaključiti. To jeste, to je jedno krupno, to je svetsko... Niko, svetski mediji su totalno zatvoreni. To je svetsko pitanje, ima nešto se da, ali vrlo, ja sam sam iznenađen koliko najpoznatiji svetski mediji ograničeno prikazuju, a ne mogu da kažem da nešto iskrivljuju, ne iskrivljuju, ali selektivno neke podatke i neke situacije koje bi dosta toga govorili, oni jednostavno ne prikažu. Šta je pozadina po tebi? Pa pozadina je po tebi je dugogodišnje pokazalo se, ja sam sam bio iznenađen, premda se o tome pričalo u, da kažem, kuloarima, ali zapravo postavlja se pitanje koliko je ta, da kažem, šta se stvarimice, bune. I to se strahovito bune, jer im je holandska vlada isporučila buduće uslove poslovanja koji znači u suštini da država Holandija mora da smanji emisiju azota za 70% do 2030. godine. To praktično znači kad se prevede na poljoprivredu da će jedno 60% seljaka i farmi u Holandiji morati biti zatvoreno, odnosno potražiti na drugo mesto. Razlog je to što su oni gazdili po 8-9 krava po hektaru. Mi imamo suprotnu potpunu situaciju, imamo po jednu kravu na 3 hektara prilike, što je jako minimalno, nedovoljno, ali ovo je pretjerano mnogo. I to oni su smatrali da im ne smate. Pokazali su to pretjerana emisija azota i putem đubriva i putem otpadaka radi, hrane i tako dalje. I oni su to morate smanjiti, dakle sad prilike 35-6 hiljada farmi koliko ste imali, ne verujem da može ospati više od 15 hiljada farme, a recimo oni su zapošljavali te farme oko 360-70 hiljada zaposlenih, to na 150-160 tako opistane. Znači to praktično, i to je preko noći iznenada, su te mere, premda se nauka i tamo 30 godina postepeno upozoravali, političari su izbjegavali da rade neke korektivne mere, pokušavali se nešto, se stoka više ide na ispašu, da jede hranu sa manje proteina i tako to sve ne je davalo rezultate. Emisija azota je ostali, šaljaci se sada bune ili su svesni da praktično u vrlo kratkom roku moraju da traže drugo zanimanje, potpuno drugo zanimanje.
što je i zaposleni seljaci. I oni se bune, to su izuzetno oštre bune, to su na stotine kilograma izmeta i mokrače koje izbacuju ispred vrata političara u sred Amsterdama, ispred kulturnih i državnih institucija i tako dalje. To su vrlo ozbiljni protesti, vrlo krupni, koje inače specijalne jedinice holandske vojske i policije blokiraju i to pod punom opremom. Šta je onako što bi ti zaključio? Dve stvari su. Prvo, to je se dešava u zemlji koja je decenijama slovila za zemlju sa najuspešnijom agrarnom politikom, zajedno sa Danskom, recimo, čiji izvoz agrara dostiže 60 milijardi, 55-60 milijardi evra godišnje i to je otprilike nekih 18-19% ukupnog njihovog izvoza, 10-11% BDP-a čini njima agrar. To je ozbiljno i zemlja koja je mala, od nje samo Amerika više izvozi i tako dalje, kad reći o agraru. Znači, to je sad veliko pitanje na čemu se zasnivao taj uspeh. I ono, očito da je tu nije bila samo, jeste izuzetno dobra tehnika, izuzetno dobra državna uprava u tom agraru, posticaja agrara, sve vremena i tako dalje, ali nije bilo samo to, bilo nešto što se skriva, a drugo za nas isto toliko važno, oni su bili veliki izvoznici, recimo sireva, mleka i tako dalje, ili mesa, Danska, koja je slična situacija. I recimo oni su izvozili kod nas i u sve okolne oblične zemlje. I time su oni oduzimali domicilnim proizvođačima ovo lokalno tržište. Ne samo izvozno, nego i lokalno tržište im uništavali. Sad se postavlja pitanje da li je to rađeno na osnovu konkurentske prednosti ili uz pomoć, veliku pomoć i ovakve politike koja je pokazala se ekološki veoma pogrešna bila. Žile, vreme nam ističe. Znači, to što smo uspeli da kažemo, uspeli smo. Hvala ti na gostovanju. Drugi put ćemo opširnije i bolje pričati u onom segmentu da upoznamo naše gledalce. Drage volje, ću ponovo doći u emisiju. Živan Lazić, vaš i moj sagovornik. Toliko za ovo izdanje emisije Otkos. Vidimo se mi tamo krajem avgusta ili početkom septembra. Ostajte mi živi i zdravi i da ste u dobrom raspoloženju, da da Bog više kiše, pa ćemo se radovati svi zajedno. U suštini, letnja sezona sada, letnji godišnji odmori, pa ćemo se vidjeti, kao što sam rekao, toliko za ovo izdanje emisije Otkos. Vidimo se krajem avgusta ili početkom septembra. Prijatno i sve najbolje.